पॅरीस विद्यापीठांत पाठोवन दिलो. थंय ताका लॉयलाचो इनास भेटलो आनी आख्खो संवसार जोडून तुजो आत्मो इबाडलोय जाल्यार तुका कित्याक उपकारत ही उतरां परत परत फ्रांसीक शावेराच्या कानार सादुयलीं आनी फ्रांसीक शावेरान आपलें जिवीत बदल्लें आनी जेजूचो हुरबेवंत सैनीक जालो. मायाचे 1542 वर्सा तो आमच्या गोंयांत आयलो. आपल्या हातांत कांपीण घेवन भुरग्यांक तशेंच वाडलोल्यांक भावार्थाची सोजमणी दिली. 1545 वर्सा तो सेलावांक गेलो. उपरांत मालाका, जापानाक आनी शेवटी चायना लिपचोऱ्यांक वेताना डिसेंबराचे 3 1552 वर्सा तो जापानाक आनी शेवटी चायना लिपचोऱ्यांक वेताना डिसेंबराचे 3 1552 वर्सा तो मेलो. भावां भयणीनो, बागयून फ्रांसीक शावेर आमा गोंयकाराचो चोडा मोगाचो सांत. कित्याक ताणें आमच्या पुर्वजांक जेजूची बरी खबर पुरगटून आमकां क्रिस्ताची वळख दिली. ह्या पासत आमी अभिमानान म्हणटाव, आमचो भावार्थ न्हय आयचो आनी कालचो पूण भाग्यवंत फ्रांसीक शावेराच्या काळाचो. आयज पासून ह्या वर्त्या भाग्यवंताचें आसणें अदीक करून आमच्या गोंयांत आसलोली ताची कूड जेजूचेर आमचो भावार्थ वाडयत आसा. आज ताचे दोबाचीक पोरबे दिसा आमचो विशय भाग्यवंत फ्रांसीक शावेरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव जिवुया. तर भाग्यवंत फ्रांसीक शावेरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून देवाच्या आनी एकामेकाच्या एकचारान जियेवून आमचो भावार्थ वाडोवंक आयचो विशय आमकां आपयता.
Please be seated. Now, His Eminence, Cardinal Patriarch Philip Neri Ferrão, Archbishop of Goa and Daman, will welcome His Excellency Archbishop Leopoldo Cirelli, Apostolic Nuncio to India and Nepal, all the priests and the religious and the whole congregation. मोशा प्रितीच्या बापां भयणीनो सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक देव बरो दीस दिवं. नोवेनाच्या 9 दिसांनी ओजारांनी तुमी हांगा एकठांय आयल्या उपरांत आयज व्हडे खुशालकायेन आनी भोक्तीन बाग्योंत फ्रांसीस शावियराचे दोबाजीक परबेच्या समारंभाक तुमी जमा जाल्यान. सगल्यांक तुमकां आमचो मायेमोगाचो उणुनीत येवकार. ह्या वर्साक ह्या दोबाज्याचें येजमानपण चलयता भोव श्रेश्ठ आर्सबिस्प लेओपोल्दो जिरेल्ली, जो जावन आसा पाप सायबाचो राजदूत आमच्या भारत देशांत, अपोस्टॉलीक नन्शियो. साबार देशांनी असलें राजनैतीक काम केल्या उपरांत गेल्ल्या वर्साच्या मायाच्या म्हयन्यांतान आमच्या देशांत तो पाप सायबाचो प्रतिनिधी कसो वावुरता. आमी उणुनीत येवकार दिता सगल्या याज्ञिकांक, मोठवाशी भाव भयणींक, सगल्या यात्रेकारांक गोंया भायर आनी संवसारांतल्या चारूय कोणशांतान आयिल्ल्यांक, खेरीत भाशेन सिंधुदुर्ग, बेलगांव आनी कोल्हापूर वाठारांतल्या चलून आयलेल्या सगल्या यात्रेकार भाव भयणींक. ह्या निमाण्या वर्सांनी गोंयच्याच थोड्या फिरगोजांनी पदयात्रा करून
Munge paianin sulunion, ya festa kajir zaupachi suoi, bitor solya. Shebaski, tumka soglyang. Amcho yokar tespori, amcha montreang, amdarang, ani soglia sorkari odikaryang. Bagiont Francis Xavier Abashin, Jesucha Paulanin Solun, Exar, So Bageli Porn, ani missão Gioia, Ovishoi Monandurun, Ya Somoroman Bantogioia. My dear sisters and brothers, it is my joy and privilege to extend a warm and hearty welcome to all of you. After converging to this blessed place in thousands for the last 9 days, we have gathered here today for the solemn celebration of the feast of Saint Francis Xavier. A cordial welcome to all of you. The main celebrant of today's feast Mass is Most Reverend Leopoldo Girelli, the Apostolic Nuncio in India and Nepal. After heading the diplomatic missions of the Holy See in a number of countries, His Excellency has taken charge of the Vatican Embassy in New Delhi in May last year. We welcome you warmly in our midst, Your Excellency. And we thank you for your graciousness in accepting our invitation to visit this Archdiocese and also to preside over this solemn feast Mass of our deeply revered Saint Francis Xavier. You will have here a first-hand experience of the vibrant faith of our people who never fail to flock to this hallowed place in large numbers year after year. Your Excellency, we see in you our beloved Holy Father, Pope Francis, and through you, we wish to convey to him our filial loyalty and the assurance of our fervent prayers for the fruitfulness of his petrine ministry at the service of the Universal Church. I also extend a warm welcome to all the priests, religious men and women, all our faithful, and all the other pilgrims who have come here from Goa, India, and other parts of the world. A special welcome to all those who have come on a walking pilgrimage from Sindhudurg, Belgaum, and Kolhapur, not to speak from various parts of our own state of Goa. I welcome also our ministers, MLAs, and the civil authorities present here, both from the center and the state. Thanks for coming. We pray that God may bless all of us gathered here through the powerful intercession of our great saint. Following Jesus like Saint Francis Xavier, let us foster communion, participation, and mission. This has been the theme of our prayer these days. Let us have this theme in our mind and our heart as we begin this Holy Eucharist. I now request our Apostolic Nuncio to kindly lead us in this Holy Mass. Kindly rise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries.
प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या वर्सा मार्चाच्या म्हयन्यांत बागेवंत फ्रांसीस शावेराक बागेवंत म्हूण पाचारल्यार 4 शेंकडे भरले. बागेवंत फ्रांसीस शावेर जेजूच्या पावलांनी चल्लो देखून ताच्या पुनर्जिवंतपणांत ताका वांटो मेळ्ळो आनी असो तो गोंयचो साहेब जावंक पावलो. आयज ताचे परबे सुमयार आमचें जिवीत ताच्या जिविता सारकें जावंक ताचेच विनोतीन मागुया. जेजूच्या मिसावांत आमी एकचारान आनी सोबागिलपणान कान मारुया. धर्माची, राजकारणाची, जातीची, गांवांची दुस्मानकाय आनी वेगळाचारपण पयसावून एकचाराच्या पावलान मारूंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. Dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Kita puvitra te,
Let us pray. O God, who through the preaching of Saint Francis Xavier won many peoples to yourself, grant that the hearts of the faithful may burn with the same zeal for the faith, and that Holy Church may everywhere rejoice in abundance of offspring. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Please be seated. देवाचें उतर आमचें जिवीत न्हवसोरता आनी समाजांत हीच बरी खबर परगटूंक उत्तेजन दिता. आपूण भुरगो आनी उलोवंक सारको नकळो ही आपली असोक्ताय जेरेमियास प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत देवाक सांगता. देव ताका आपलो सांगात आनी सहकार भासायता. देवाच्या सहकारान आनी आदारान जेरेमियास प्रवादी देवान दिल्ले कठीण मिसांव जियेता. दुसऱ्या वाचपांत जायत्या भासांनी आमकां दुसऱ्याची गरज आनी हाकाच लागून आमी एकामेकाच्या सहकारान आनी आदारान जियेवंक गरज म्हूण भाग्योंत पावलू कोरिंतकारांक बरोवन सांगता. शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण वेचो आसलो त्या सुवातांचेर आपल्या शिसांक पाठयता. जेजूचें मिसांव शिसांनी एकामेकाच्या सहकारान आनी सहभागेलीपणान शार्ती पावोवंक जाय म्हूण जेजू तांकां शिकयता. हो वाचपांचो सार मनांत दवरून देवाचें उतर चिंतान आयकुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो.
Sorvespora Maka kodin sfotvung दिवूनाका तू प्रमाणिक देखून म्हाका सोडोय म्हाका निवार म्हाका चितिवनाय मोचेर तारण कोर Sorvespora मोजे खोडोप आसा म्हाका आसरो दी मोसो किल्लो आसा मोसो जिवराक तूं एकलोच मोजे खोडोप मोसो किल्लो देवा मोज्या नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निवार दोनिया तूं एकलोच मोजो पोरवासो मोचे तोरणे पिरायेर तावन तुजेरूच मोसो विस्वास जल्मातावन तुजेरूच पातेवून आयला आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय मोचे ओंड तुझे प्रमाणिकपण पोरगोटोले दिसभर तुवें केल्ली सोडवून गासोयतोले देवा मोचे तोरणे पिरायेन तावन तूं म्हाका शिकयतायलाय अजून पुर्यान तुज्या उच्चोऱ्याचे हांव वर्णन कोरीत आसा भाग्योंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप बाबा भयणांनो असली व्हरती पदवी देवा सावन येता आमी आमचे थावन उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हे भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता सगळ्या जिन्सांच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसता पूण चेपोन पडना आमी गोंडोलाक सांपडटा पूण निराशी जायना पिडापीड भोगता पूण ओसाद पडना आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात आमचे कुडीन जेजूचे जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचे मोण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरता जेजूचे जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवीत आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात हे भाशेन मरण आमचे सोवे आपले काम करीत आसा पूण तुमचे सोवे जिवीत आपले काम करीत आसा
हांवें सोत मानले देखून हांव उलयलो. अशें बरयलोले आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी सोत मानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनरुज्जीवंत केला तोच आमकांय जेजू भाशेन पुनरुज्जीवंत करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती तुमचे सोरशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणो. हे सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे पोरी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडो. देवाचे उतोरये. देवाचे व्हड उपकार जेजूक येवकार करून नोमान करूंक सगळीं उबी रावुया. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सुम्यान आनीक बियास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी दाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मोदे मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हणचो त्राय दवरात. बोक्षे व बुती व वाणो व्हरू नाकात
आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसती त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूळ पोरयान आमी तुमची तुमकां झाडून उडयतांव. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तर दीस पावतच तसल्या नोगरा परस सोदोमाक अदीक धिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजून म्हणलें, ए कोराझीन तुजें कोटा, ए बेतसायदा तुजें कोटा. तर तुमचे मोदें केल्या ती विस्मितां तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्लीं जाल्यार कांबळ्याचो साकोटो घालून आनी गोबरांत बसून तेदनाचे तेदना ती प्राचीत करतलीं आसलीं. जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांक तुमचे इतली खोराय जावची ना. आनी ए कफारनावा, तूं वयर स्वर्गा पोरयान पावतले म्हूण रावताय कितें? एमकोण पोरयान तूं सोकला शेवटतलोय. तुमचें आयकोता तो म्हजें आयकोता, तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता, आनी म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Vakani tuka Krista. Your Eminence Felipe Neri, Cardinal Patriarch Felipe Terrao, Archbishop of Goa and Daman, Reverend Father Patricio Fernandez, Rector of the Basilica of Bom Jesus, Reverend Fathers, Reverend Sisters, Reverend Brothers, and my dear lay faithful in our Lord Jesus Christ. I'm truly overjoyed to be present in this historic Basilica of Bom Jesus in the Archdiocese of Goa and Daman and celebrate the Holy Mass with you this morning. This church was consecrated in 1605 and raised to the status of minor basilica in 1946. It is known to be the most iconic of all the churches in old Goa and enshrines the strict
sacred relics of Saint Francis Xavier in a silver casket which is atop a mausoleum. Saint Francis Xavier, known as one of the greatest preachers of apostolic zeal since the time of the apostles, had the great ambition to bring the world to Jesus Christ. He proclaimed the gospel to all people, especially the poor and the sick, spending most of his time ministering to their needs. I was gladly informed that Saint Francis Xavier is fondly revered by several Goans in respective of castes, creed, and religion, and he is popularly and affectionately called Goicho Sahib. Several people from all over the country flock to this basilica to seek God's protection and grace through his intercession. It was this saintly priest who walked the streets of this very city, giving solace to so many persons and imparting to them the values of the kingdom of God. Dear brothers and sisters, in this season of Advent, let us prepare our hearts to receive the Lord with an attitude of trusting prayer and faithful obedience to His will in our lives. Let us keep alive our expectation of Christ, who will come to visit us with His salvation, fully establishing His kingdom of justice and peace. The first reading taken from the book of Jeremiah explains how God prepared Jeremiah from before his birth for the work of a prophet, and at the right time appointed him to that work. Jeremiah responded faithfully to God's call to work, and God gave him the knowledge he needed to accomplish it. In this regard, St. Paul explains how God equips every faithful person for work that contributes to the good of the community. Hence, each one of us should take cognizance of our God's given talents and use them for the building up of the kingdom of God. And if we are faithful to His calling, He will equip us for our work in His vineyard, no matter how tough our challenges may be. And in the second reading, taken from the second letter to the Corinthians, St. Paul refers to the gospel as God's treasure of infinite value, and so invites us to dedicate our lives to the spread of His kingdom. He urges us to spread the light of Christ in the world that is engulfed in darkness. Every believer in Jesus Christ, as the light of the world, is called to shine before others. There is an urge to proclaim the gospel of Jesus Christ. Jesus rushed to the least, to the last, and to the lost. Hence, the psalmist prays, "Let the light of your face shine on us, O Lord." Jesus is the true light that enlightens everyone.
Finally, the Gospel reading taken from the evangelist Luke tells us that in addition to the inner circle of the 12 apostles, Jesus calls another 72 and sends them to the villages, 2 by 2, to proclaim that the kingdom of God is close at hand. As the constitution of the Dei Verbum of the Second Vatican Council reminds us, Jesus Christ himself commanded the apostles and others associated with them to preach the gospel to all as the source of all saving, truth, and moral way and moral law, communicating God's gifts to them. Today, there must be no lessening of the impetus to preach the gospel to those who are far from Christ, because this is the first task of the Church. All renewal in the Church must have proclamation as its goal, if it is not to fail prey to a kind of ecclesial introversion. Pope Francis noted that the purpose of sending the disciples to the villages is not to socialize, to spend time together, but to proclaim the kingdom of God. And this is urgent. And it is still urgent today, not just at the time of St. Francis Xavier, but today. There is no time to be lost in gossip. There is no need to wait for everyone's consensus. What is necessary is to go out and proclaim. Those 72 came back from their mission full of joy because they had experienced the power of Christ's name over evil. Hence, let us allow him to enter our lives and invite us to go out to the margins of life and proclaim the gospel. On this great solemnity, let us resolve to give Christ the central place in our lives and to obey his command to go, therefore, and make disciples of all nations. May Saint Francis Xavier, the patron of the East Indies, and Saint Joseph Vaz, the patron of your archdiocese, inspire you to be always a faithful follower of the Lord Jesus Christ. And may God bless each and every one of you. Amen. आता पाद्री रोमियो मोंतेरो भारतांत पाप साहेबाचो प्रतिनिधी आर्सेबिस लिओपोल्दो जिरेल्ली हांचो संदेश कोंकणींतल्यान अणकारतलो. भोव श्रेष्ठ फिलिप नेरी कार्दियल फेर्रांव, गोंय दमांव दोर्म प्रांताचो आर्सेबिस्प, Maneste Padre Patricio Fernandes, Bom Jesus Basilicaचो reitor, Maneste Padre Bavano, Maneste मोटवाशी भयणीनो आनी भावानो, आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता थंय आसलेल्या म्हज्या मोगाळ लौकीक भयणी भावानो. गोंय दामाव महाधोर्म प्रांताचे ए इतिहासीक बाजिलिकेंत आजीर जावंक आनी तुमचे बरोबर हे मिसाचें बलिदान समोरावंक म्हाका खऱ्यांनीच उपोट खुशालकाय भोगता. 1605व्या वर्सा हे इगोर्जेची संस्कारणी जाली आनी 1944व्या वर्सा
तिका मायनर बाजिलिका म्हूण दर्जो मेळ्ळो. ह्या पोरण्या गोंयच्या शारांत आसलेल्या इगोर्जा मदली ही इग्रोज चड सोबीत आनी नांव वस्ती, जातूंत भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराच्यो रेलिको एका रुपयाचे पेटेंत दवरलेल्यो आसात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर म्हळ्यार धर्मदुताच्या काळातावन बरे खबरेचो एक व्हड परगटणार. ताचो व्हड आवंडो म्हटल्यार संवसाराक जेजू क्रिस्ताशी हाडूंक. ताणें गरिबांक आनी पिडेस्तांक शुभ वर्तमान परगट केलें आनी आपलो चडसो वेळ तांच्या गरजांक पावूंक ताणें सारलो. म्हाका माहिती मेळ्ळ्या ते प्रमाणे जायतीं गोंयकारां खंयचोय जावं तांचो भावार्थ, धर्म वा जातकात भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावियराक व्हड अभिमानान लेखतात आनी ताका अपुरबायेन गोंयचो साहेब म्हूण उलो मारतात. ह्या देसांतलीं सोबार जाणां हे बाजिलिकेंत येतात तांचे मजतीन देवाची राखण आनी कृपा मागूंक. आमी आतां पोरणें गोंय, ओल्ड गोवा म्हणटाव त्या शाराची माती ह्या भाग्यवंत पाद्रीन माडयली. ह्या रस्त्यांचेर तो भोंवलो आनी कितल्याशांच जाणांक समाधान करूंक आनी देवाच्या राजाची मुलयां तांकां वांटूंक तो हारपीट जालो. भयणी भावांनो, ह्या आद्वेंताच्या काळांत विस्वाशी मागणे करून आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत मांडून घेवन सोम्याक घेवंक आमची काळजां तयार करुया. क्रिस्ताच्या येण्याची वाट पळोवन रावुया. क्रिस्त आपली सोडवण घेवन येता. तो आपलें स्वताचें आनी शांतीचें राज स्थापूंक येता. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता कोण भाशेन देवान जेरमियासाक तो जल्मा येवचे आदीं पर्यान प्रवादीक वावराक तयार केलो आनी वेळ पावतोच ताका प्रवादीक मुनियारपण चलोवंक नमयारलो. हे बाबतींत देव दर एका मनशाक ताणें समाजांत करूंक जाय तो वावर करचे खातीर कोण भाशेन देण्यांनी भरता तें भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता. ह्या पासत दर एकल्यान आमी देवान दिलेले गूण मांडून घेवची गरज आसा आनी हे गूण आमी देवाच्या राजा खातीर वापरूंक फावो. देवाच्या आपोवण्यांक आमी विस्वाशी रावलीं जाल्यार गंभीर आव्हानां मदें पर्यान देव आमकां आपल्या मोळ्यांत वावर करूंक आदार हातियारां दितलो. आयचें दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलूच्या दुसऱ्या चिटी वेलें. भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता की शुभ वर्तमान म्हळ्यार अगणीत मोल आसलेलो देवाचो थेवो. देखून आमचें जिवीत ताचें राज विस्तारचे खातीर भेटोवंक तो आमकां आमंत्रण करता. काळोखांत बुडलोल्या संवसारांत क्रिस्ताचो उजवाड विस्तारूंक तो आमकां उस्कायता. जोण एकलो आमी संवसाराचो उजवाड. देखून क्रिस्ता जेजू थंय प्रत्येक भावार्थ्याचें आपोवणें म्हळ्यार दुसऱ्या उजीर उजवाड कसो परजोडूंक. शुभ वर्तमान हाडटात तीं पावलां कितलीं सोबीत. आमकां मेवला तो जेजूचो उजवाड आमचेच भितर आमच्यान दवरून वचो. ह्या पासत आमी भावार्थाचो उजवाड दुसऱ्यांक दिता. परगट करप म्हटल्यार आमकां एक नेट. धाकट्या सोवें, निमाण्या सोवें आनी सांडलोल्या सोवें जेजू धावी धावी गेलो. देखून स्तोत्रकार मागणें करता.
तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर फांकूं दी सर्वेश्वरा. जेजू क्रिस्त म्हळ्यार सगळ्यांक उजवाडायतलो नीज उजवाड. भागिवंत लुकासान बरयलोलें शुभ वर्तमान आमकां सांगता की आपल्या 12 शिसां भायर जेजून आनीक 72 जाणांक आपयले आनी देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण परगटूंक तांकां दोगांक गांवांनी धाडले. देई वेरबूम ही वातिकान दुसरे विश्व सभेची डॉगमातीक घटना आमकां उगडास करता. ते परी जेजू क्रिस्तान आपूण खूद आपोस्तलांक आनी तांच्या बरोबर वावर करतल्यांक शुभ वर्तमान स्वताची आनी नैतीक कायद्यांची जोर कशी सगळ्यांक परगटूंक आज्ञा दिली. हें शुभ वर्तमान प्रवाद्यांक आदीं फुडें बासायलोलें तेंच, जेजूंत शार्ती पावलोलें तेंच शुभ वर्तमान आनी ताच्याच ओंठांतल्यान परगट जालोलें तेंच शुभ वर्तमान. शुभ वर्तमानाचे परगटणे वरवीं देवाची देणी सगळ्यांक वांटून येतात. आयज अदीक करून क्रिस्ता कडचीं पयस आसात तांकां शुभ वर्तमान परगट करपाची उर्बा उणी जावंक फावना. कित्याक हें जावन आसा पवित्र सभेचें पयलें कार्य. पवित्र सभेंत जातले दर एके नवसरणेचो हेतू म्हणल्यार परगटणी. दुसऱ्यांक शुभ वर्तमानाची परगटणी ना जाल्यार पवित्र सभा आपल्याचेरूच दोळे लावन चलता अशें म्हणपाचें. तिची वाड जायना. फ्रांसिस्क पाप साहेबान आमकां शिकयलां की जेजून आपल्या शिसांक गांवांनी धाडलें म्हूण बेश्टें फॉल्गां मारूंक वो बरोबर वेळ सारूंक न्हय, पूण देवाचें राज परगट करूंक आनी ताकतीन तें परगट करूंक. आयजूय ही परगटणी ताकतीन करपाची गरज आसा. आच्यो ताच्यो खबरो करून वेळ इबाड करूंक जायना. सगळ्यांचें एक सारकें मन जाय पर्यान रावचें न्हय. निबेल गरजेचें म्हणटात तें भायर सरून परगट करप. तुमचेच पासत जिये नाकात, तुमचेच पासत तुमी जिये नाकात, पूण भायर वेचे पासत आनी बरें करचे पासत जियेयात. ते 72 जाण आपले मिसांव सोंपयल्या उपरांत संतोश बरीत जावन परत आयले. कित्याक ताणें वायटाचेर क्रिस्ताच्या नांवाचें बोड आसा तें अनुभवलोलें. हाकाच लागून जेजूक आमच्या जिवितांत भितर सरूंक संदी दिवया. आमकां भायर वचूंक, समाजाचे देगेक आसलोल्यांक भेटूंक आनी तांकां शुभ वर्तमान परगटचे खातीर आमकां आमंत्रण दिवंक क्रिस्ताक संदी दिवया. हे व्हडले दोबाजीक परबे समयार क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत पयली वयली सुवात दिवंक निचेव करुया. क्रिस्ताक आमच्या जिविताचो माज करुया. तर वचात आनी सगळ्या राष्ट्रांचे शीस करात ही क्रिस्ताची आज्ञा आमी पाडुया. तुमी सदांच सोम्या जेजू क्रिस्ताचे विस्वाशी पाटलादार जावंक भागिवंत फ्रांसीस शावियर उदेंतीच्या इंदियेचो पात्रोन आनी भागिवंत जुजे वाज तुमच्या धर्म प्रांताचो पात्रोन तुमकां स्फूर्ती दिवं. तुमचेर जण एक एकल्याचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं.
Kindly rise. भावां भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलां. देवाच्या उतराचो संदेश स्विकारून आमचो भावार्थ अदीक जिवो जाला. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब कसो सगळीं बरोबर आमी सोत मानता म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोरबोदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक, आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोर्बी सांबावलो, आंकवार मारे तावन सोलमलो, पोंस पिलाता खाव ताणें गोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोगे देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, स्वर्गाक सोडलो, सोरबोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक पोसला, थंय जावन जिव्या आनी मेल्यांची मुजवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे बोगसोणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. Dear sisters and brothers, let us bring our intentions to the Father, the Almighty, with the same faith of Saint Francis Xavier, so that we may zealously walk with him in the footsteps of Christ. दर एका मागण्याक आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळ्या तरेच्या क्रिस्तांवाच्या एकचारा पासत वावरूंक आनी पाप साहेब सगळ्या क्रिस्तांवाच्या एकवटाची खुणा जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या एकवटा पासत वावरूंक आनी सगळ्या धर्माच्या मनशांक राजकारण सहभागी करूंक बापा लागीं मागुया. आमी सगळ्या क्रिस्तांवांनी आपल्या गांवच्या पादवीकारांक आनी कोपेलावांक आपलो आदार सहकार दिवन एकचारान फिरगोचे पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. बागीयोन फ्रांसीस शावेराचो वायट प्रचार करता तांकां देवान आपले जाणवायेन भरून स्वताच्या मार्गान ते चलूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. बागीयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी आनी शिकवणेन चलतली मनशां आमकां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. Loving Father,
we have placed before you our humble petitions. Through the intercession of Saint Francis Xavier, help each of us to follow your Son by fostering communion, enhancing participation, and living out our mission. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. 운도 아니 서로 हो 운도 아니 서로 एकचारान आनी सहभागिलीपणान केल्ल्या आमच्या वावराचो फूड आमच्या फुडल्या मिसावांक बोळ खुणायता एकचारान आनी सहभागिलीपणान जिवचे आमचे आवडे आनी हुरबेन मिसांव फुडें व्हरचे आमचे ओत्रेक बापाक ओरपुया आनी गायोन करुया तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Receive, O Lord, these offerings we bring you in commemoration of Saint Francis Xavier, and grant that as he journeyed to distant lands out of a longing for the salvation of souls, so we too, bearing effective witness to the gospel, may with other brothers and sisters eagerly hasten towards you. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. to lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For as on the festival of Saint Francis Xavier, you bid your church rejoice, so too you strengthen her by the example of his holy life. Teach her by his words of preaching, and keep her safe in answer to his prayers. And so, with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. You are indeed, Holy Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this
in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, with Saint Joseph, Saint Francis Xavier, Saint Joseph Vaz, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. At the Saviour's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in Heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei,
Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुम्याव घेवंक फुडें सरचें कुम्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे तानीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए आयचो विषय आमकां एकचारान आनी सहभागिलीपणान मिसांव जिवंक आपयता तर एकाच काळजा मोनान आमी सांगातान गायोन गावुया एकाच उंड्यांत
जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला. आमचे दोळे बंद करुया आनी आमच्या काळजांत ताका अणभवुया. दर दिसा आमकां आमच्या कुटुंबांत, वावरा जाग्यार आनी समुदायांत एकचारान आनी सहभागिलीपणान मिसावन जिवंक आमकां जेजू आदार आनी कृपा फावो करता. ह्या ताच्या बरेपणा खातीर आमी ताका वाखाणुया आनी काळजांत थावन दिनवासुया. Kindly rise. Let us pray. May your mysteries, O God, kindle in us that fire of charity with which Saint Francis Xavier burned for the salvation of souls, so that, walking ever more worthily in our vocation, we may obtain with him the reward you promise to those who labor well in your harvest. Through Christ our Lord. Amen. Sogli bosuya. 9 दिसाची लांबदीक तयारी केल्या उपरांत खुशालकायेन हे परबेंत आमी वांटो घेतला. ही परब व्हडा धोबाच्यान समोरोबूंक जायती आत्मीक तशी दुसरी तयारी जाल्या. तर आपल्या काळजांतले उल्लास
सगल्यांक फेस्ताची उणउणीत परबीं दिता आनी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. Bobanes Archbishop Leopoldo Gerelli ताणें आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी आयच्या दोबेज्जेक परबेचो येजमान जाल्ले आनी जाणवायेचीं उतरां आपलो संदेश दिलो ताचे आनी आमी काळजांत थावन आभार मानता. तांच्या वांगडा आसलेल्या आमच्या अपुर्वेच्या आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्दियाल फेरांव तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें सदांच आपलो हुस्को दाखयला. तांच्या मार्गदर्शनाक आनी सहकाराक लागून आमचे दिनवास. तशेंच विका जनरल पाद्री जुसे रेमेदियोस फेर्नांडीस हांकां जाणीन आमकां खूब मदत आनी पाठिंबा दिला. तांचे आमी दोबाची परबीन वांटो घेतलो देखून तुमचेर सुबा आशिर्वाद हांव मागतां. आयज कोयर तयार केला फादर मानसुएटान. तर ताच्या फुडारा खाल दोबाचीक परबेन आमचीं काळजां गायना वरवीं उबारलीं आनी सेवा धर्मांत वांटो घेवंक आमकां आदार मेळ्ळो. तांकां आनी तांचे बरोबर कोयरांत भाग घेतल्यांक आमचे दिनवास. तेच भाशेन नोवेनाच्या आनी आयच्या दिसा जाणीं आमकां सेवा धर्मीक रितीन गायनांनी आमची काळजां उबारल्यान तांकांय आमचे दिनवास. खेरीत दिनवास आमच्या बझिलिकेच्या पाद्री भावांक फादर्स अपोलो, जूड, फर्मिन आनी लिंडसेक तांच्या सहकारान हो सगलो दोबाचो व्हडे उमेदीन घडोवन आयला. सगळे माद्री भयणींक आनी खेरीत भाशेन मातर दे सिस्टरींक जाणीं आमकां कोमयां वांटूंक मदत केल्या तांकां आमचे दिनवास. फुलां भेटयल्ल्या आनी फुलांनी आल्तार न्हिटयल्ल्या आनी येरां वावरांनी आमकां जायतो आदार दिलोल्या सिस्टरींक बुला हावस, सेंट एंटनीज नविशेट, पोसुंकुला, एंजल सिस्टर्स, पोर सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी, सेंट जॉन ऑफ गॉड भयणांक आमी उपकारी. त्याच प्रमाणे साक्रिस्तीन वावुरतल्यांक, संकिस्तांवांक आनी येरांक आमचे दिनवास. क्रॉस काफ्ट
आनी तांचे डिरेक्टर फ्रांसीस सेरांव वर्साच्या वर्सा विसरो नासतना तोरी तोरीची मदत करीत आसता. जावं ओ सोबीत नेटयलेलो आल्तार, फुलां इत्यादी तांकां ताचे फामिलीक भावाक आनी सगले तांचे बरोबर वावुरतल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. नेसरीकराक वर्साच्या वर्सा माटो घालतात आनी तांकां आमचे दिनवास. तशेंच दिनवास बियातोक आनी तांच्या बरोबर वावुरतल्यांक ते LED वॉल्स उबारतात आनी मिडियाचो वावर करतात आनी सगल्या संवसाराक भावार्थ्यांक आमच्या मिसान पवित्र सक्मांचे बोजवणेंत भाग घेवंक मेळटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. नील मोंतेरो तांच्या कामगारांक धाडून तोरेक वावर ह्या दिसांनी आनी वरसभर केला तांकां आमचे दिनवास. बसिलिके पासत मिडियाचो वावर दीस रात करतल्यांक फादर लिंडसे, यान, दया आनी कितल्याशा जाणांक आमचे खेरीत दिनवास. आमच्या सगळ्यांक सरकारी खात्यांक जावं कलेक्टरेट नॉर्थ, PWD, WRD, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, सॅनिटेशन, फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस, भोव करून पुलीस जाणी शिस्त राखल्या आनी ट्राफीक मांडवळ सांबाळल्या तांकां दिनवास. तेच परी ASI, ओल्ड गोवा पंचायत एंड ओल्ड गोवा पुलिसांक आमचे खेरीत दिनवास. सगळे आमचे कॉन्ट्राक्टर, नेसरीकार, झेवियर सावंड सिस्टम, कॉस्ता रेडिओ, एको एअर, एको क्लीन, कॅम, अँटनी लुईस, तेच बरोबर संपर्क साधनां मास मिडियाचो उपयोग करूंक प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, GCTV, Diocesan Communication Center, आशीर्वाद एंटरप्राइजेस, सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल आनी हेरां चॅनल्स आनी स्टेशनांनी मीस दाखयलां तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. खेरीत दिनवास WRD डिपार्टमेंटाक आनी आदल्या आनी आतांच्या मंत्रींक आनी तांच्या इंजिनियराक नाजरेताक ताणीन बाजिलिकेच्या फुड्यांत कोणकूल भरून काडला. त्याच प्रमाणे एसायनूय खूब वावर बाजिलिकेंत केला. फ्युमिगेशन, कॉरिडोरांत लांकडांची दुरुस्ती इत्यादी. जायते बरे मागतल्यांक आनी स्पॉन्सरांक आमकां वेगवेगळे तरेन आदार दिला. तांची नांवां हांव घेना, पूण देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. खेरीत दिनवास आमच्या बरोबर रात दीस वावुरतल्यांक, कुसनां जेवण तयार करतल्यांक आनी तोरी तोरीची मदत करतल्यांक. आमचे व्हॉलंटियर्स उर्बेन व्हडा उदारपणान दीस रात निस्वार्थीपणान जायतो वावर करतात. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. जायतीं भावां भयणां गोंयांच्या सायबा पासत वावुरल्यान देव तांचो वावर पळयता आनी तोच देव तांकां फावो ती मजुरी दिवन तांकां बरेपण फाव करतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. आनी एक पावट तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. कोणाक विसरलां जाल्यार तुमकांय देव बरें करूं आनी सांत फ्रांसीस शेवेराच्या फेस्ताची उणवणीत परबीं तुमकां सगल्यांक गोंयकारांक आनी हेरांक दिता. God, the Father of our Lord Jesus Christ and our Father, Jesus and the Holy Spirit, we praise, thank and glorify you always, but especially what happened before the novena, during the novena, and today for the feast. We have tangibly experienced your unfathomable love, mercy, pardon, charity through our participation in this synodality. We are grateful to our Blessed Mother and to Saint Francis Xavier for their intercession and protection from rains and other difficulties during this liturgical celebration of the novena and feast. When we look around and see, we observe that humanity and creation are all walking in different directions.
some walking towards the light, while others away from it into the darkness, some walking with a purpose in life, while others without any purpose or direction. Some are selfless, while others are selfish, some in peace, while others confused. Pope Francis, through synodality, has set a direction for our walking, while our Cardinal, in his pastoral letter, has specified that we follow Jesus in our walking. Whether we speak different languages or come from various walks of life, or ranging from various age groups or different nationalities, we, the Goan faithful, are following Jesus like St. Francis Xavier to foster communion, participation, and mission. During these 9 days, we have reflected and participated in Jesus' various aspects of his mission and begun to understand and live it. As rector of the Basilica, it is my privilege to congratulate, to appreciate, to thank, and to wish each one of you a happy feast of St. Francis Xavier. Our special thanks to His Eminence, Archbishop Leopoldo Girelli, the Apostolic Nuncio, the representative of the Pope in India and Nepal, for accepting the invitation to preside over the Eucharistic celebration and for his inspiring homily. Our gratitude and thanks to our beloved Archbishop Philippe Neri Cardinal Ferrand for his continuous concern, support, assurance, and help in planning, executing, assessing, and reorienting matters concerning the Basilica and the Novena and Feast of Going Society. We thank the President of the Administrative Committee, Father Jose Remedios Fernandez, for his constant guidance and support. We also thank Father Noel de Costa and his support and help. And to all the priests who concelebrate in this solemn High Mass, we say a big thanks to you. Thanks to the priest pastoralites who celebrated the Mass and help in the daily confessions, and the deacon pastoralites who preach during the Mass and in various other ways pertaining to the liturgy. We thank their director, Father Simeon, and the liturgy in charge, Father Afonso. Thanks to the parish priests of the churches in the diocese named after St. Francis Xavier for preparing the liturgies for the Novena and Feast 2022. Thanks to the priests as well as the staff of the New Age printers who helped in printing the liturgical booklets. A special word of thanks to all the deans, the parish priests, diocesan centers in charge, other priests and religious, and the laity who participated and celebrated the Mass, gave confessions, devotions, adorations, and intercession. Thanks to all the choir masters who led the singing each day and each Mass through the 10 days. We thank in a special way Father Mansueto. His chorus Angelerum, led by him, was really fantastic, and we all enjoyed his singing and helped us to participate full-heartedly in this Mass of St. Francis Xavier. Thanks to all the priests who spent hours in the confessional, helping in the sacrament of reconciliation, and for those who assisted them. We thank the Honorable Governor of Goa who visited the Basilica in the early hours of this feast day to pay his respects to Amso Goinzo Sahib and receive his blessings. We thank the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, the North Goa Collector, Ms. Mamu Hage, the Additional Collector Sanjeev Desai, the other Deputy Collectors who showed keen interest and along with heads of related departments made arrangements for the Novena and Feast. Our special thanks to other dignitaries, honorable ministers and MLAs for their help and support and for gracing this occasion with your presence at this Mass. I also thank the many of them who have shown concern for the Basilica and reached out to help in conserving and protecting it. We also thank all the officers and staff of the government departments, especially Collectorate North, Traffic North Goa, PWD, Division 5 buildings, thanks to Engineer Wendy and her collaborators for providing many amenities and facilities for the devotees and pilgrims during the Novena and Feast. Division 3 for providing water supply. Division 2 for cleaning all the properties and tarring roads.
Division 4 for lighting and parking areas, lighting in the parking areas, and Electricity Department for power supply. They have done a great job with these lights in and around the Basilica. The WRD ministers, past and present, for deploying Mr. Nazareth and raising the level of the lower portion in front of the Basilica, which gets inundated with water when it rains. Police for maintaining law and order and for guiding the traffic smoothly. Health Department for providing doctors, nurses, ambulances, and periodical fumigation. Fire and Emergency Services, ASI, Old Goa Panchayat, who has gone out of their way to help, and the Old Goa Police, PI Sachin, who was keeping vigilance round the clock, and for many others who have helped us. A special thanks to our Jesuit community at the Basilica of Born Jesus, for Fathers Apollo, Jude, Fermin, Lindsay, and all the supporting staff who worked tirelessly and for shouldering innumerable responsibilities and for coordinating various aspects of the entire novena and feast to make everything flow smoothly. Our gratitude to all the sisters, especially Mata Dei, St. Anthony's Novitiate, Angels and Bulla House, Pochunkola, Pisol sisters and other sisters who helped in various ways, arranging the flowers at the altar, very especially for the distribution of the Holy Communion throughout these 10 days. Thanks to our sponsors, especially Mr. Francis Serrao of the Crosscraft, for his family and staff for doing the decorations, backdrop flowers. Thanks to Mr. Beato and his collaborators for having fixed the LED walls and managing the media work. Thanks to Mr. Neil Montero, who provides workers throughout the year to keep the Basilica clean and these days too for any help. Thanks to the Basilica Media Cell, Beato, Father Lindsay, Jan, Daya, and many others who have worked tirelessly to participate in the liturgy with ease in the Pendol and for making it simple throughout the world to participate in our Eucharist. We also thank the print and electronic media for rendering their assistance in showing Masses live and for other channels for showing recorded versions of it, giving wide coverage. TV channels, the YouTube channels, CCR TV, GCTV, Diocesan and St. Francis Xavier official website, and Ashirwad Enterprise Media. Thanks to the team gathered by Goenzo Sahib, who meets regularly to plan and execute the blessed practices to give the visitors at the Basilica a profound experience to carry back with them. I am immensely grateful to them and their families. A very special thanks to the faithful, selfless, self-sacrificing, self-effacing and committed band of volunteers, for they are the backbone of this celebration. May God bless them, their families, and grant them their intentions. Once again, I thank each one of you for attending this solemn Mass for the feast of Goenzo Sahib. And should someone feel I have not mentioned your name, please know that I am sincerely grateful for all that you are and all that you contribute and by your presence. May God bless all of us through the intercession of St. Francis Xavier. May he make his face shine on us and be gracious to us. May he lift up his countenance upon us and give us peace. I wish all here and everywhere a happy feast of St. Francis Xavier. Thank you. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, हांवें चड सांगपाची गरज ना. पात्रिसियो फेर्नांदीसान आमच्या बासिलिकेच्या रेतोरान आतां सुद्दां घाल्लेलीं भावनां मोजीं करून हांवूय सगल्यांक आर्गांटयतां. पूण खेरीत भाशेन ताका आमच्या बासिलिकेच्या रेतोराक हांव काळजांतल्यान दिन वासूंक सोदतां. सगल्या ताच्या आदाऱ्यांचो सवकार घेवन ही सगळी नोवेनांची आनी परबेची मांडावळ ताणें थोंडायेन, एकमतीन आनी मागण्याच्या मनान चलयली. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. शेवटाक सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक, तशेंच संपर्क साधना उदेशी
आमकां आयकतल्यांक आनी पळयतल्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेली बागयोंत फ्रांसीस शावियराची परब हांव आवंडयतां. My dear friends, I shall be very brief indeed, while I express my joy once again at seeing all of you participate in this solemn celebration of the feast of our beloved Saint Francis Xavier. I would like also to acknowledge gratefully the presence of our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. I wish His Excellency, the Apostolic Nuncio, Most Reverend Leopoldo Girelli, and all of you present here, as well as all those who have been following this celebration through other means of communication, a truly blessed and grace-filled feast of Saint Francis Xavier. May God bless all of us. मोगाच्या भयणी भावांनो, थोड्योश्यो कळोवण्यो. आयज दोबाचीक परबेच्या दिसा मिसांची मांडावळ हे पोरी. ह्या मिसा उपरांत आतां दोनपारां 12:30 वाजता मिस आसतले. तेच पोरी सांजेच्या 3 वरांचेर 4 आनी 5 वरांचेर कोंकणी भाशेन आनी उपरांत 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मिस आसतले. फाल्यांच्या दिसा मिसाची मांडावळ हे पोरी आसतली. सकाळी 6, 7:15, 8:15 आनी 9:30 वाजता कोंकणी मिसा आसतली आनी 10:30 वाजता इंग्लीश मिसा आसतले. ही सगळी मिसा हांगासर माटवांत जातली. सोमारा दिसाक थावन सुमनाची मिसा बाजिलिकेंत सुरू जातली सकाळी 7 आनी 8 वाजता. Now, Most Reverend Archbishop Leopoldo Girelli, Apostolic Nuncio to India and Nepal, will address the congregation. Just a few words to say thank you to all of you coming here from far and near to participate in this Eucharistic celebration and to pay our respect, venerating the great saint of Francis Xavier. I thank Cardinal Felipe Neri for inviting me to be the main celebrant of this celebration. And I thank Father Patricio for welcoming me. We today are filled of joy, but our joy should be contagious. Other people should see that today we have a special joy in our heart. In the past, Goa was like a beacon of faith of Jesus Christ for all India. And we have to be again a beacon, like a lighthouse for all India and all the Asia continent. As Francis Xavier, who was not a Goan by birth, but became a Goan by heart, because he came here, loved Goa, and from here he embraced all Asia, wishing that all the Asian people may know the name of Jesus Christ and follow the values of the gospel of Jesus Christ. So let's follow him, let's follow his example with our good life, our good Christian life. We should be the light for other people.
we should attract other people, Christian and non-Christian, with our good example, our faithful Christian life. Today I'm here among you with joy, representing Pope Francis, but extending also to you his blessing, his greetings, a special blessing today. And my presence among you is a sign of his closeness with you, with all the Indians, Christian and all Catholics here in India. So on behalf of the Holy Father, I would like to extend to you his special blessing. So let us stand, raise, and receive the blessing. Kindly rise for the solemn blessing. Let our response be Amen after each prayer. Let us all bow our head and receive the solemn blessing. The Lord be with you. And with your spirit. May God, the glory and joy of all saints, who has caused you to be strengthened by means of their outstanding prayers, bless you with unending blessing. Amen. Freed from the intercession of Saint Francis Xavier, from present ills, informed by his example of holy way of life, may you be ever devoted to serving God and your neighbor. Amen. So together with Saint Francis Xavier and all saints, you may possess the joys of the homeland, where the Holy Church rejoices that her children are admitted in perpetual peace to the company of citizens of heaven. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Deu borem corum. Tukai Deu curpadiu. जेजूचे नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक बाग्योन फ्रांशीक शावेर देसा देसांनी भोंवलो. ताची देख घेवन आमच्याय जिवितांत क्रिस्ताक एकवटून एकचारान आनी सहभागिलेपणान मिसांव जिवंक गारा वेताना गायन करुया. सांफ्राशीक शावेरा व्हडा कुंवरा.